Šta misliš? A možda i ljubav. Zbog ljubavi možda najviše. Pa ljubav. Voli. Jaka supa, kako... Karanfile. Ćao svima narode. Ćao svima. I dobrodošli u naš prvi video u 2023. godini. Sretna nova godina. Iako smo čestitali, ali eto opet da čestitamo vam novu godinu, da budete zdravi i živi, sve najbolje u 2023. godini. Evo mi stali ovdje malo da odmorimo, bili smo kod rodbine, kod ujaka, amidža, dajđi, tetki, strina, znači da. isto malo obilazak. Nismo vam snimali, ali nekom drugom prilikom. Zašto nismo snimali? Ova strina ima herpes. Kaže, pa neće da se snima. Ja, nemojte, kaže, mene snimati. Stid je zato što je dobila herpes, imala je neku, kaže, jaku po gripu i baš ju iskočilo pofino ovdje. I natrpali su nam svašta nekih suhih šljiva, nekih sireva, nekih... Gepek je pun, možemo jesti mjesec dana. Ima riže dobre, sad ću ja jesti. A znaš što se me najviše sviđa što smo ponijeli? Sviđa mi se, ima lijepog krompira, a ima i mladi sir. Onako baš da imam za maslanjak, znači. I ima i suhi sir. A što sam stao ovdje, vidiš? Zato što mi se sviđa Evo vidite ljudi, zašto ovdje volim stati uvijek kad putujemo mi, ja i Džana. Evo ovako. Ajmo obavno. Pogledajte kako dole ekstra dobro. Žubor vode, čista voda i tu često stanemo uvijek da odmorimo malo kad idemo iz Sarajeva. Onako baš je lijepo za predivno, onako baš za dušu, za sve i pogled je predivno. Da. Pa šta je kod tebe ovdje nešto pošminke? Jesi ti se s nekim ljubio danas? Pošminke? Isto kad se ljubio, sad imati ovdje ovako. Vidi. Vidi, gledaj, mali Đogani. Sad se rekao, vidi. Da. Jutros kad sam bio u Konzumu, Đani. Ja? I vidim onog Adnana, znaš? Kad si kupao poklone? Da, kad sam kupao bombonjeru, šećer, kafu. Ja, kad smo išli, pošto za gost. Vidim Adnana, znaš Adnana? Onaj krupni. Krupni, ja, znam. Širan. To ga Ajka zove Širan. Ja, tako ga zove. I šta je s njim? Pa ne, na parkingu stoji jarane. Ljudi, čovjek je ko stijena, ko Black stijena, onaj široki čovjek, visok. Znači, dva čovjeka može u zubima nositi. I svi da se mi bojimo kad ga ovako vidimo, Jesse Adnane i to. Međutim, jutro sam vidio jednu scenu, ja sam se šokirao. Šta je bilo? Ma lik je čovječe, žena ga, on je pustio, žena pred ženom svojom stoji i spustio ruke niza se i ona mu nešto broji. Ne čujem, nisam čuo da razumijem šta mu govori, ali nešto mu ovako sve prstom, a lik je spustio ruke i sve ovako sliježe ramenima. Jerane, toliko se on boji te žene, a žena mu neka sitna. On je spravnije, ponijemo da je puhne, mogo bi je baci 10 metara. Čovjek se, ljudi, pripao do bola. A ti nisi znao za to? Pa ja sam to već vidjela, oni su jednom šetali. Ja sad gledam, ona onako baš posjetna, znaš. Nije ona sad neka da kažemo da je krupna pa da bi se on možda i bojio i sve. Ona onako majušna, sitna, mršavija. Ona je njem nešto kvoca. Idu u školi. Ja pošla gore u autoškolu nešto kad sam išla da završim. I ja idem gore. Ona njem nabraja. On je manji od makovog. Od makovog zrna i manji. Ja gledam, reko, koji čoveče frajer, koji baš je onako i krupan i viđen, što se kaže. U mene mama kaže viđen, ako je neko kad nije sitan, kad je onako visok krupan, kaže viđen momak. Ja gledam, reko, jest, jadan majko, lijepa. On se onako, kao polira se, znaš, na tipove, na muškarce. A pred ženom, manji je od zrnceta, ovaki on. Znači 0 nuceta. Mene je iznenadilo. Još što ja ne volim kad vidim tako. Pa budi muško čoveče, budi muško, zna se koji gazda u kući. Vrlo interesantna je to tema. Ja ne volim šonje. Ali ja ne volim šonje. Zašto se čovjek boji žene? Ne znam. A svi su nekako pred ženom, ovamo se, znaš, kao
ono, foliraju se, oni su dace, ovo ono, a kad su pred ženom, znaš kako ide? Vad ruki iz džepova. Pazi ovdje, nemoj stati, vidi neko blato ima, samo preskoči. Ajmo dol ćemo stati malo ovdje. Zašlo nam sunce ovdje. Ja, ovdje nam je zašlo sunce. Ajmo dol da vidim, da probamo ne riže malo. Joj, ovdje što mi se sviđa. Hoću malo riže da probam. Nisam jeo. Ne može se stići dol. Hoću malo riže da probam, što je tvoja rodica spakovala. Znaš kako žena kuha rižu i piletinu? Pa ja nisi htjela, jes mi doručkovali kad smo krenuli, a ona je pred nas iznijela toliko, eto ja sam ovako... Pa nisam mogao, stvarno nisam. Ja nisam kolača, jel? Sinoć sam imao nastup i toliko sam poslije nastupa se najao kasnijeno i tako da nisam mogao, evo, do sad, evo sad ja sam samo supu i svidio što je žena napravila supu, kako je lijepu supu napravila. Sve onako domaće, ljudi, povrće. One noge od kokoške. Ja nisam ja jela noge, ali jela sam ono povrće i sve ostalo. Malo, da ti kažem, malo one noge, gade mi se. Pa gade. Ajmo hlađeni rižava, ajmo. To, moj narode, me interesuje zašto se svaki muž boji svoje žene. Znači, u društvu on može biti ko gorila. Frajčina, ma nema, on lomi stolove u kafani. A dođe pred ženu, spusti se dole do koljena, čemu je to što ne znam? Da li ste i vi ljudi takvi prema svojim ženama, a? Jer prošla su ta vremena valjda kad je čovjek bio šef, danas su žene šefovi. Znate li ljudi šta frajer ne smije učiniti da bi ga žena vidjela? Znači, ne smije ga vidjeti na WC šolji. To ti je najopasnije za frajera. Tu će izgubiti kod nje, pašće do bola. Znači, neće biti više frajer. Pa tu jest. Ja, tu znam. Evo narode, ja krenuo da probam ovu rižu. Riža je fantastična. To je što spakovala ti moja rodca da poneseš. Selma, riža ti je vrh. Ali me i dalje kopka, čovječe, zašto se muževi boje svoje žene? Nolika grdosija sve, a straga, na primjer, žene može još svašta uraditi. Ali? Pa, znaš kako ja kontam, kada žena spakuje 2 kofera i krene, znaš, hoće da ide svojoj mami, jednostavno, hoće da ode od muža. I sad, možda se ako boji, nema više supe, nema više domaće hrane, nema više čišćenja, peglanja. Ne bi ja to rekao, nego... Ja šta misliš? A možda i ljubav, zbog ljubavi možda najviše. Pa ljubav, kakva supa, kakve peglanje. Ja, znači, ljubav. Nego ona ako krene, on počne cvilit ko cuko. Počne da cvili za njom jarane, nema veze što je voliki. Ne kaže se cuko, štene. Koštene, dobro, da. Pa ja, koštenci. Ovoliko mu je srce, ovolikano. Ja. Ne veze koliko ja kruh. Jer ljubav je ljubav, jarane. Ja mislim samo zato on mora da bude postrojen od žene. Da. U danas ruke, čovjek je nizasen, olika grdosija, žena mu to govori. Karanfile, cvijeće moje, karanfile, cvijeće moje, hej da mi je sjeme tvoje, hej da mi je sjeme tvoje. Eto, jeo sam, riža je stvarno fantastična, žena. Sviđa se. Aha, ti kasnije hoćeš, jel? Pa ja ću kasnije. Pa jela sam ja malo kod nje, vidio si, ona mi iznijela neke... One noge... Pa supu mi donijela sa onim nogama, da. Što kažeš, vabo, knohe. Ja. A dobra je supa, znaš, sve je domaće, onako povrće. A utovarila me dosta i povrća da ponesemo. Pa dala mi je jednu bundu, pa ćemo pitu. Napravit ćemo pitu. Šta sam čuo? Ja sam vidio i ona... Voliš ti bundavnjaču?
Bundevnjaču. Pa ja znam da ti voliš. Ona kaže, evo kaže, Nerko voli bundevnjaču pa napravi pitu. Onaj njen, kako se... Ima i krompir, pa čak krompir. Kako se zove onaj njen čovjek? Salko? Ne. Salko dinamit. Salko. Nije, Salkao. Salkao. Ja sam kao... Salko se zove, što? Salko. Ja, Salko. Salma i Salko. Znaš što sam primijetio? Jesi vidio da je on nešto oteku? Oteku? Što? Pa ne znam šta mu je. Jesi vidio malo mu glava kotek? Misliš da ga nabubala, ha? Ne znam, znaš, ona dobro kuha i da nije ono... A u ovom slučaju... A znaš šta lijep je on? A ona je njeg možda nabubala da on ne bi tako da mu glava otekne pa da ga žene ne gledaju. Možda je ljubomorna. U ovom slučaju, narode, Salkao nije Dasa, ono veliki, nego je žena velika. Lijep je, ali prelijep. Ali ona je s velika gore. A je vidio dole uža. Ona je to lijepa ko lutka. Nego je ona veća od njega, a on je malo sitniji. Ja. Ali je nešto oteku, da mu nije pescu zažagala. Ne, jesi vidio ovdje da mu je modro, ovdje mu malo ima koji modrci. Sprimijetio? Da. Ko zna? Salkao je nadrljao. Sa ženom. Da. Neki orahe pred nas da mi donese čekić, donese, sve nam donese primak. Mislio ćemo pravi baklavu. A opasno što si ti orahe. Ovo su sve narode kad kreneš od nekog iz gostiju, onda ga osmradenjaš. A vjerovatno i oni nas sad smradenjaju pa. A što i nje med? Ja i med. Isprobu med. Znaš ti, kad sam gledao onu emisiju Dragan Stojković, Bosanac, svi znate Dragana Stojkovića. Ja, kad je bio, kad je bilo takmičenje. Kaže, kad krenemo iz familije, on je iz Konjica inače. I on krenem, kaže, sa ženom u autu i kada prvo osmradenjamo, kaže, moju familiju, pa kaže njenu. Tako, do Beograda, on to... Imate tu emisiju, pa pogledajte. Ja bi znala gdje bih svala, ja bi znala gdje bih svala, mome dragom pod penđerom, mome dragom pod penđerom. Nek smo vala i kod nje otišli kod moje tiroce, zato što otkad nas ona zove, a nikada ju čovjek ode, sve neke obaveze, sve ona se i nekad i naljuti na mene, dođite, eto vala, nek smo išli kod nje, ona je nama dolazila, znaš da nam navrati. A šta da je bio snijeg, ne bi mogli gore? Pa ne bi mogli uzaći. Ona kaže, ja kad je snijeg teško iko uzađe, većinom ostave dole auto pa idu pješke, pošto ima, s većinom svi ljudi, svaka druga kuća je negdje vani. I oni, kaže, kad dođu, oni dole ostave auto, ima negdje kod nekog čovjeka u garažu i dođu, kaže, pješke i ponesu onako koliko mogu na sebi, u rusacima. Znaš, one potrebne stvari u svoju kuću i tu i tu. Evo, dragi ljudi, usput smo navratili i kod moje mame. Krava je pomužena, ne mora must. Svi ste me osuđivali. Govorili ste da nisam pomuzla, jesam pomuzla, danas je pomužena, što bi ja vama to i pokazala. Ali nije Džana danas muzla kravu. Ali nisam ja danas muzla, ali muzla sam, znači, da. Danas smo u prolazu, krava je tu, kako vidite, super ju je, uživa i ona voli sunce, voli tople dane. Jedva čekam da bude proljeće, pa ćemo je ja Nerko malo izvesti i da se napase. Ićemo malo do Ospreče, pošto ima kod nas ovdje lijepa jedna rijeka, pa ćemo mi lijepo da... To će biti onake čobanice, ljepotice, hajmo u planinu, da čuvamo stado kao nekad davno i beremo ljubičice, moja čobanice. Da, nije loše. I znači ićemo kad bude proljeće, znači kravu ćemo malo voditi u šetnju, hoćemo i da se napase, onako i da se napije svježe vode, pošto imamo ovdje isto lijepo jednu rijeku koja se zove Spreča, koja protiče. I tako da, tako sve nam je tu blizu, eto, kod mame sam bila,
Danas smo malo izlazili, pošto išli smo malo na selo kod moje roce, kako vidite, već smo vam snimali sve to. Nerko se naderu, najeo se riže, sviđa mu se. Da. Evo i tako nije htio da jede u kući i tako, eto, tu smo. To je to, narode, ako vam se svidio naš video, lajkujte, u stvari zapratite nas, to je najbitnije, ništa vam to ne znači, a nama znači mnogo. Obavezno lajkujte, komentarišite ako želite, mi volimo vaše komentare, pretplate se koji niste, to nam mnogo znači za naš budući rad, hvala vam unaprijed. Nećemo pučiti usne ono ovako kome smeta, ponekad hoćemo, nećemo uvijek, znaš, ali nema veze, ajde, to je to. To je to. Volimo vas puno. Džana i Nerko. Ćao. Ćao. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli čvrsto ti, ne može na